اليوم الثالث هو إيو روجا سيم وداوية بيشبركا نجتمانية حسبين عربيين رسنة إيرو دردورا هشتي سري حسبين مين باشكري هنك وججاني ما جانيك مهين و هسپان پیکتین. از نکارم تشتکی دن ببیجم جبلی کو از بوی پیشبرکی بوی آماده بونا خوشک. بکالیته هسپن هجا و به پیشبرکا خورد گلکی کیف خوشم. ایرو دی پیشبرکی که میا گلکی بهیز هبه. نمازک و خلق با آوائه کی پر خورد آماده بونه و گلکی کیف خوشن. کو او لستادیوما ناو دولتی یا نخبه. لوما خلق با آوائه کی بهیز آماده بو. ایشالا دی ببه پیشبرک که بخیر و دروژن پیش ده بگمان دی پیشبرک جالی ریخستن و آماده کاریه و باشتر ببن. هەلبەت ئەم بەهەبوونە خۆیان لە سووریێ وڵاتێ خوا پێخۆشن. ئەف جارە یەکەمە ئەستێم سووریێ. ماشەڵا عەلەقەیەکە مەزن ئاجەماوەری ژالیە خەڵک و بەرپرسان بە هەیە و گرنگیەکە پر مەزن پێ تێدان. ئەف تشتێکی باشە و مەکێ خۆشتکە و جارێکە دن پێشبر لە سووریێ تێن دەداخستن و ئینشەلا دە پێشەرۆژێدا وەک پێشبرکێ ناودەوڵەتی بمینن. هەلبەت ئاستا هەسپان ji hev cuda ye, me hespên Sûrî amadekirin û bêguman di nava wan de astên bilind hene. û ev koka hespan a ji demên berê ne îro maşela pêşbirk vekiriye. Heta niha me dû pêşbirk li dar xistin û îro asteke gelekî baş heye, em hêviya serkeftinê ji hemûyan re dixwazin. والشيء الجميل اللي قدمته هاي البطولة تشتی خوش کو وی پیشبرکی پیشکش کر او بو کو پروردگار و برهمهینر سوری کاری زایوکان هلویجیره. دما کو یه یکم شامپیون و یه دویم لجم تسر دکوین. اف درفته جبو پروردگار و برهمهینر لسرانسر ولد دا کو جوان زایوکین علی تو خودی تایبتمندی بون. جبو رسن کرن و جوت بونه هلویجیرن. بەخێرا خۆدایە مەزن ئەگەر هون ji ڕۆژە یەکەم هەتا vê gavê di pêşbirka dawî û roja fînalê de bala xwe bidinê. Piraniya hespan xelk matmayî dihêlin û dibêjin ev çi birîxîna û ev çi bejna taybet e. Min bi qestî li ser vê mijarê kar kirda ku em perwerdekar ji madeyên kîmyewî yên ku di binga de zirarê didin hespên wan biparêzin. Me dît ku divê ev mijar bigihîje cîhanê û divê di qeydekê de bêtomarkirin ku êdî bes em li pê tiştên kîmyewî bikevin. Ku di sîstema hespan de di binga de şaşin îro xelk buhayeke giran di devan hespan. û em madeyan ji welatê xwe û ji karê Sûriyê peyda dikin da ku em bikaribin cewhera hespan biparêzin.